Assalamu alaikum. Alihime dakika mbili shidie wananyasi kan wajuja vano rudungane bari homo njia harmale bangolin andani ndo tsuzingara nimbesheleeni umonoaidi Mwenyezi Mungu yajalike riswali dia baraka rijo swaliza sana za saa tena kama Mwenyezi Mungu awenze inshallah taala. Koliho de masihu ya leo yanu sirenge ye bahati nesho bahashinu wakati mwenji kao kamtu niona harmazerezo zinu no karti wawadi alhamdulillah shati wono afdalu kwa leo ndenge wakati vanu ni jeni boshele marahaba wananyasi maaktiviste wa hele janvi la asmani azali ni wabeshele baru walinu nrudi tena rijilianeho zadeni baizura kado zamba rangundo mwando atarjir hondabaha imavuna risangari yao nao oka ema aktiviste wa hele janvi ngamonao ema katirulo nao yanu enamna wajilao janfi wadeza nao warema nao watsona kufuru watsoha milana wao hawao uo uzade wa hatusonsi pia porilona mo riziwo nao wanadamu wao wajibwa nao harimwa ndongo ikao kastsudungana na nzia hatangazi dudu sao enamna riwonao emabangano ya hao harimwa zerezo emakatirwa nao yano ruditse na riwambi hokaya ridowe shia we hamboka ango na maemfiltre si sinderulo na maemfiltre hosoni mwao hauka haina wambao zonti pia ngarzijuwao lebangano linulo ntipia zinundongo ikaunga rzijuwao umanda no vanu zijoka hisiza halafu leo tika hanzari jiliane hozadeni sonti pia vorilio na moori zionao wanadamu wanu wajitina wa mazonode handongo ikao kwa tina mradi wajoka uzihunda hosoni mweyezi yatendelwa ni Colonel Asmani Azali ngamrengweba hatini usikuwa leo ndongoze mwana mamzima min humu mzima ikao ya risala inu ngamumbeshe mwaname ikao rijula na harmaze bwana zinu hanikubali ya ukami mwananya muhuwahi rikabazima harmaze bwana zinu riziwana yende hata wakati hajahabadili fikira hambangu milio imadhalimu wa hele janvi la Asmani Azali nandi mwanashi wangu Hamada Mbaye ho Marseille yokazi nyakati zinu zonti pia ngamumono enamne kao do yarenga swafi za mwando hojuma ze kritiki ya zifanyao yarifanyiliao harimwa imabango yanu sha eilo muhimu tiwono director ya hejuzi leonsu yararu ya kaf defende yeka ya Muhammad Hussein Jamalullahi tiwundosho bahaishu leo nje ni mrongoze imwanama mwanashe wangu Hamada Mbaye nimwambie ukaya
Mwanashe wangu, njajo hanza uremvuza bure. Tijohombea haina mvuzirao uzihunde mfaida. Shangami mhara ya ukaya uwandu wanu wawakimilia, uwawaniliao, uwavazao nguo, walatso wakati waho wontipia, walatsa zemvuzaho zontipia. Jumo wanilio wandu wanu, wansi wanadamu ikao ngwajuparuona hadito jema, bahi ujeunde mfaida za hao, hoka wanu ukwarendwa njema, hoka ukwaji njema warendwa. Iyo ndo maana kao leo tirenge eshoba shahuja nurongoze kimhuwaho kimwananyu uhanzizo njema urenzi utilatso wakati waho bure. Urenzi utilatso wakati waho wakati kao jokansi urumie ndawene fami, urumie ndawono wajujua njema warendwa shawuwandu tsinda wanu. Inge tafadhali uke leo mi Jibrilu wa hurongoza ni jeni wambioka bwahama ngoromvuza bure wandu wanu wokwa jinjema warendwa ngomano na wananyuho bure harimwe mabangazo yanu ngorengwa mndu wapeu no wandu walio harimwe zerezo zinu uwakomori ngwahona onai bwahamada etika yiri ba wakati uja wakati mwanadamu yala adhimu ya fikiri yaone ze kweli, yaone enziye ya heri ya idunge uwazungu ambukaya mieux vaut tard que jamais bahamada mbaya abo wakati wakabu wematsu uoneze kweli ubehestifara urejei harima ye haki ndayinuri waniliyao do wanilia yensike harma maisha bora do wanilia o nafasia wa haina raia mzima dasi do wanilia yensi itise wonsi ikiasia weti mndu wa huja wanilie wanadamu ikao ngwarendao yensi nai ngwa uwao ngwa hibao ngwafanyao hainambi za usisa yentintini. Iyo tisharafa shalingana nawe ya ukamdu jawe uhimiliendo ngojizo uzidamfi yengo hundo hindi yengo joka hunda hindi kutsu hunda hindu kuna hunda hindu haukawa nadamu wokwa rendo zema. Iyo nde maane kao leo tirenge ye fardu inu njeno urongozi wanashe wangu Ahmed Mbaye unale shetani bango romvuza bure kuna uhunda mbamfaide itoka uyonsi harimo wanadamu wanu tileo timaudu weto joone hanai hosoni mwa komori ike maudu ke kujujuse matso wawangalia leo ngari nao le bangano mlonilo ngamwanga nao Henry wanabiye kawo ikajani kwa biye woihanikiwa iyo ngayunesao umavu maarifa wahanyu ya ukakamtsujua ishomtsahao leo tsona mbio
elewo imba faida uihunda wendi enda bwanikio mnabie wendo masiwani konkontroli baebie wakati wendo vakansi haila mba menaji ufanyao sawa nami yehu ni kaza hinri ko mabaya madziro ni ya enshio miuloki nyumene yezi iyo ndao chingo ya enshi karatina mba tofauti wenda komori maisha madziro ya enshio ngotso ya enshi sawa no waloiho abutika bujanu hambiye wa madambaye unale shetani banga ziri sawa mrudunga ndongo mru ya hunde faida shamduka hundu ndongo ya mduka dungu ndongo ya hunde hasara ndiyo uihundao mjohi hunda maudu ngo defende ezilio indefendable wakati wishajuzi wanu ngo defende Muhammad Hussein Jamalilaidi wakati kao mwanadamu huo si mwanadamu huo defendeha pisko ye bila ya hahe pia rangundu wakati ya ka procureur yaje waziri wa mahakama bila ikao yududusa dhamana wa daula yani kiwa utwabia hamanizo ikauze twabia hizo ngizo confirme shaisho tinde shari hanti van leo tinde eka ya Muhammad Hussein Jamalilaidi shatirenge o wakati unu ndengeda kanchashi ilinje nurongozi niwambio ka ndukadora mvuza bure bwa madambaye kuna la shetani warejei harmwe haki utikenti vanu harmazerezo zinu jumo tsorengola wama no wa komori hukazo urisa hukale umne jana hamadawe gujo ya himebanu ya damfi zembi no fujari zarendo bapale zarendo Aimani zarendo Muslimu zarendo Fahadi zarendo Aisha uwana wakomori wonsi pia watondolo jantibeye ikele omdu jawe mnejana hamandawe ikao unejana yonde toma ya hiyonsi leungo johime udamfi wanadamu hamanda wao urengwa na lawa mazabure na abo kutsina uhundao lewo wanyi mjanga mjita oze siri mwihamba belu haibi jau wala wambano kajahiba iyo haibi fulani leo pia mja mjitu wazengu harimaya lebanga zolini izondo kasi singarijivi wao piskorika ujua ka umwiso nga mjoja mjile jamfi shen message yinu tikafanya kusudi ya haho mimi njaka hanza ndongowe nga mina urongo wa shaulo sukwa maudu hazinro achi shati wonokanga mdango daka nshiri ni banu njenu ubeshir barua yinu bwa madambaye nuhambie kaka radhi urejei dingoni bango damfi wandu wapeu wandu kawo kwa jishukura woko ajinjema warendwa ngoro mvuza bure kabatsimba toma ya kwa wanadamu wanu wajo paro rekonese shango joke gobela hao banu uchodo wadefande wepuli wabonsi wedeziwa na abo kutina mbafaide tsoka uyonsi ujoka kuihunda hosoni mo wanadamu wanu inge kukaradhi bwa madambaye bangazi dudu sawo wareje dingoni waransi o wandu wanu bakwatsina mzima wa wadafi hezembi wafanyao inge ntsurenga wakati mwinji nchoka hanzano beshimna message woi mwanashe wangu wa madambaye njenu habioka na la shetani dingosi ba wanadamu wanu kwa tsumo nani haditso jema ngwa profite wa mrumieni shaka mtsina mbafaida mjo hunda maudu belu katsina hajanawe ujo
profite occasion hamada yinu ya jadu mrumiani vanu yokaye vumbulwa mje mkaye magoba ya hahe mje vanu mdode ya wandu shaka tutsa ham mbanu gwetsoka uyonsi yokanga mjohunda mbafanyida hata yeka tumkalkuleni kwa tumkalkuleni hokangwa tsingu considereni marobo kanyirobo wajo humsindihani haina wakati wa mrumieni yonde mana nuhambia kutsina ukatenga uzima ujunnabi yamba faida ntinti kaungo ihundu harmwe yezinu au ngo joka kuihunda maudu kutsina kutsuhunda kuna uhunda maudu watu joka banu watu mzini sanibanata yaumul kiyama umanena wandu wandu wa huone nai pour rien bahamada inge renga emba fikra ntinti nunikao mimhu wangu mimhu waho ukeradhi urejei bingoni hosoni mwanadamu wanu ubehe istifara hosoni mwa Mwenyezi Mungu utsihundela wa mazabure za uwanilia mruitoka uyonsi vanu wakati kao katu waza kawe mwanadamu katu waza kango yenshi bahi yaje yoni ketoma ya hunda bafaida maudu ni mwana nyuho ni mwana mshohaho kwa naparo hunda faida harmo wandu na ola dhimu wa hunde hasibabu nzomvu uzirao hosoni mwao sha izo ndongujizo zo huja harmo wanadamu wa shukuri yao wanu kwa tushukuria abungo tsingoreza birasi kuna paro hunda bafaida hausikitifu yonde message na kahanza nunike yobanu uyelewe urejei dingoni baya mbwa ya akilieshia hondi hanambavi kwezi nga mtimizi ni mwambia nikosukwa maudu nga mjorongo wa banu hasu ala jindoaji lihusuo mwanama mwanzani wangu mfanami mbona nami ikao ngwedu haruma uchaguzi wahema dhepite hunu Faransa maudu nga mjohuja ndongozo wa Komoro nande mwanama mwanashi wangu mwanzani wangu Omar Miradi. Assalamu alaikum.